ولو جعلناه ملكا لجعلناه رجلا وللبسنا عليهم ما يلبسون. وأجر بذ رسول فريشته ethek elbette şonu adam suratını edersin. وشلرني شبهه koyarsın. ولقد استهزئ برسل من قبلك فحاق بالذين سخروا منهم ما كانوا به يستهزئون. وتحقيق مسخره tutuldu senin olalqı peygamberlerini pes şoların masxara etgücülerini özlerinin masxara etdiyen zatları ihate edip qavadı. قل سيروا في الأرض ثم انظروا كيف كان عاقبة المكذبين. Sen şolara ait gidin yeryüzünü seyredip görün hakkı yalana nispet berýänlerin aqibeti näme bolupdyr. قل لمن ما في السماوات والأرض قل لله كتب على نفسه الرحمة ليجمعنكم إلى يوم القيامة لا ريب فيه الذين خسروا أنفسهم فهم لا يؤمنون. Sen ayt, asmanlardaki ve yerdeki bar zatlar kimin mülküdür? Sen özüň jogap berip ayt, hemmesi Hudaanyň mülkidir. Allah tebarek ve taala mehrebanlygy we rahmeti özüne lazım tutdy. Elbette sizi kıyamet gününe cem eder ki ol günne şek yoktur. Ol tor adamlar ki öz aziz canlarına zerer we nuksan yetiripdiler, pes olar iman getirmediler. وَلَهُ مَا سَكَنَ فِي اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ. Ve Hudaý üçindir gijede we günnizde aram alýan zatlar. Ve Allah tebarek ve taala eşitýän we bilýändir. قُلْ أَغَيْرَ اللَّهِ أَتَّخِذُ وَلِيًّا فَاطِرِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَهُوَ يُطْعِمُ وَلَا يُطْعَمُ قُلْ إِنِّي أُمِرْتُ أَنْ أَكُونَ أَوَّلَ مَنْ أَسْلَمَ وَلَا تَكُونَنَّ مِنَ الْمُشْرِكِينَ. Sen ayt, aya men asmanlary we yerini yaradan Allah'ını koyup başka zatını Huda tutunayınmı? Ve halanike halka rızk berýän şoldur. Onun özüne rızk verilmez. Yani ol rızka muhtaç değildir. Sen ayt, bana emredildi hemmeden awwal İslam'ını kabul kılıp ve bana aydildi müşrik bolma deyip. قُلْ إِنِّي أَخَافُ إِنْ عَصَيْتُ رَبِّي عَذَابَ يَوْمٍ عَظِيمٍ. Sen ayt, ey Muhammed, tahqiq men eger öz perverdigarıma asi bolsam, ola hayvatly günüň azabyndan gorkýaryn. مَنْ يُصْرَفْ عَنْهُ يَوْمَئِذٍ فَقَدْ رَحِمَهُ وَذَلِكَ الْفَوْزُ الْمُبِينُ. Kıyamet gününde her kimden Hudaanyň azabyny gaýtarylsa, pes tahqiq şoňa Huda rahmedendir. O şo zatdyr, ulu we aşkar saadet we baht. وَإِنْ يَمْسَسْكَ اللَّهُ بِضُرٍّ فَلَا كَاشِفَ لَهُ إِلَّا هُوَ وَإِنْ يَمْسَسْكَ بِخَيْرٍ فَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ. Ve eger sana Huda bir zerer ve maşakkat yetirse, şonu Allah tebarek ve taala'dan başka ayırıp necat berjek yoktur. Ve eger Allah tebarek ve taala sana bir hayr ve bir fayda yetirse, pes şol hemme zada qadir ve başaryandır. وَهُوَ الْقَاهِرُ فَوْقَ عِبَادِهِ وَهُوَ الْحَكِيمُ الْخَبِيرُ. Ve Allah tebarek ve taaladır bendelerine galip ve üstün ve şodur hakim ve hikmetli ve agah zat.